amarira y'umugabo atembagwa mu nda. Banze mfate no kutikoma sha. Sinahi usemu mugayo Ninjire. Mwaramutse. Ndakeka bigaragara ariko nukuvuga ngo twe turabihaye Imana. mwabuzwa nande kwihasi ko mbora muhaze. Kumva ibintu uko bitari. Muri make ubwo ndi igipfamatwe. Rero rwose muvandi. Navutse ndi ikinege. Ase se mwadaho twicara twabwiye iki tugenza. Nta mpamvu ko ndabona ikibagenza ari amaguru. Bahaye umunota umwe. Okay, Ruzindaza dushyire isengesho mbere yuko no muhango utangira. Cyubahira Imana dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye. Kucyutumva sinahi usemu mugayo unciriye mu nda nukwikunda wandebye nabi umfata nabi nari sekibi sindi mubi wandebye nabi umfata nabi nari sekibi sindi mubi. Mugire vuba ndi kugenda. Nta kibazo ariko mwamwice. Sindi mubi. Ese Yesu wabumuzi? Oya, ni mukina vuba mwabaza abaturanyi. Ntabwo uzi Yesu umwami w'abana. Ndakeka ingoma y'icyami yararangiye ariko. Cyambaye nka data kanakumira. Ariko bibaho. Okay, ariko umugabo bita Abraham uramuzi? We yita nde? Uvuga ngo Abraham ni sekuru w'amahanga. Muri make isogokuru w'abantu bose. Ntibishoboka kuba barambeshye. Gute? Pambwe ko sogokuru ikazitunga. None baye Abraham ate? Akubwira muzima mugabo. None uri kuvugana n'umupfu. Oya muvandi tuzi. Giye kizibito hasi twakigaragura. Ibyanungura n'ubundi ndabona nk'umuryakariho. Fasha ngwere. Mwiriwe. Ini Ruzindaza Comedy turashimira abantu bamaze gukora subscribe n'abatarayikora mukore subscribe kore na share na like.